Ja pamtim Svetu Goru iz moje rane mladosti, otprilike onakvu kakva je mogla biti u vreme Svetoga Save. Bez saobraćajnica, bez bilo čega iz našeg modernog doba. Ko ide na Svetu Goru u naše vreme, u bilo koje vreme, a pogotovo u ono vreme, da bi gradio nekakvu karijeru. Povezati lik Svetog Save sa bilo kojom vrstom karijerizma može samo izopačen i spaljena savest, nažalost. U svakom slučaju, to je jedno dubinsko nerazumevanje same suštine njegove ličnosti i njegovog dela. Dakle, Sveti Sava je zaista najveća ličnost našega naroda. Njegovo prosvetiteljstvo je neobjašnjivo bez njegovog svetiteljstva. Dan 8. Naša stvarnost iz perspektive večnosti.